Ko tēnei te rehi tahirau ono tekau waru, ngā wahine I raro I te tekau iwa, ngā aroha mai, ngā tāne I raro I te tekau iwa, W6 250 mita te ihu semi 2 of 2. I te ara tuatahi, te wharekora o rākau mangamanga, ara tua rua St. Patrick's College, ara tua toru te kura kaupapa Māori o whakarewa I te reo, ara tua whā te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, ara tua ono Hastings Boys High, ara tua whetu te kura kaupapa Māori o Hokianga, te kura kaupapa o Ruamata, De La Salle College, Tuakau College, Cullinane College, I te ara tua ngahuru mārua ko Manurewa High School. Kua tū te haki mai tēnei te whiringa whai ti Tuarua. See some kura that are ka kite he tere rawa I ngā wā katoa, ana kua tū te haki whero. Ooh, tu ana te haki pango, trying to get a running start. It's always these 19s pushing it. Ko te ara tuarua tērā me hoki ki muri. Kua tū te haki kakariki e tū tonu ana, te haki pango. There will be a DQ in this race. Hoi anō tauhua ka kite. Ko wai tērā, engari. Puta pātahi katoa ngā waka I tēnei wā. Ai, harai te mea I tino tāte ki te ko wai katoa, engari, ko te waingoa o rātou. Ara tua ono, Hastings Boys High School. Me te ara tua tahi anō hoki te whare kura o rākau manga. Aye, and as we said a couple races ago, you still have to keep an eye out for those ones on the far lanes. Oh, those sneaky ones out in the far lanes. Kia tūpato ki a rātou. Ara tua ono ka tuatahi mai Hastings Boys High School. Ka nui te mihi kia koutou. Tāne mā kāri ki te kōwai tai tuarua, kōwai rāna I tai tuatoru. Engari mōhio pū. Hastings Boys manuhuia blue tuatahi mo te ihu semi 2 of 2. Ai, te ara tuatahi rātou ko te ara tua waru hoki tēnā I ka hapakanga. Anei e te whānau te tōwaitanga. Lane 2, all the way out the front. Ka tahi, ka kite I te haurua, ko te ara tua ono. Me he kuruta o te whakawhiti I te rārangi. Ara tua ono tērā Hastings Boys High School.